زوج من المحبس كان حميمي de silence. فسيسونا زلف اللون سجل اسمك ثينا نقربح مع السينيسا عسيمة بوكو كده رحنا الساقي مرحبا سيسنا pour le 25e anniversaire de l'assassinat de Massinissa Garmah. Alors, la seule chose que j'ai obtenue, ça veut dire c'est un souvenir que je ne vais pas oublier de ce jour-là. Parce que j'étais avec lui la minute dernière. Et خدم sujet la physique. C'est pour comparer les résultats avec mes amis des Varans. Et pour le sujet, pour comparer ces résultats, le sujet il peut à la fin dans une veste balafrée par des balles réelles. Il y aurait du sujet des vistans, troués, les balles. بس يقدي تسنى كوكايس يقدي ساعة النفس يقدي تنغنف النف نسن أفي يصغي نسن أنا ساقي كوني يصغي نغنطف ديك ساعة ما نموت أساقي ويقيني موتنا في يصغي نسن في النف نسن نرحم البور أثن جند ويد فيرسن يقطفن دي يصغي